pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, danas ćemo igrati Clash of Clans. Pre početka video ste like i subscribe. Danas ćemo igrati Clash of Clans, kao što vidite, tako level 7. Ja sam ga u komentarima. Pa vidiš ti, vidiš što se ti vidio, vidite. Pa druže, nisam toliko bogo, imao sam 2 miliona golda. Šta bi radio? Dobro, ziduje, preskupi su zidovi. Šta je to je? Možemo sam na to već. Kao što vidite, promijenio se stavio iz noćnog sela. Evo vidite ovako, da biti na tim ugradama Roster isto. Potrošio sam izvijem 200.000 golda, što je ekonomno, ali dobro, ne veze, danas ćemo napadati 3 puta u noćnom selu, a ovdje, evo vidite, tek sam malo prije stavio trupe. Evo vidite, znači, ovo je nova vojska. Evo vidite neki napad. Evo vidite da se imamo golda i eliksira. Evo vidite upgrade i healere, kao što vidite. Ovo nije teško baza, bukvalno zidovi nisu baza. Ali dobro, nije ono sad da ga ja hejčujem tako nešto da imamo še zidove. Samo pogledajte moje gori od njih. Če bacam tu odmah 2 lightinga. Malo da smanjim. Sad Giante i Clan Cancel. Jedno healera da healuje da i ne izgubi kill. Sad ja jedan tu Giant umro i healer. Evo, sad sam bacio još jedan healera i 2 balona. Mislio sam da ide da čuva i u baloni healeri, ali nije mi baš to uspjelo. Tek sam se tada sjetio, ali ne veze, idemo dalje. Evo, ubrzat ću ja 2 puta, pa ne, šta bude. Bacio sam ostalo 2 healera, ovdje Wizarde, šta sam još Wizarda, Barbarijane, Ačenke i ovog jednog Gianta, što je to sam inače, evo vidite, vidim se Gianti, ali kad su došli 2 healera, pomogli su mi. Sad ću ja 4 puta brzinu jer ovo nije za mene. Ako ruše tako, ali ostale sportice. Evo ga, sad ću ovo možemo restorit. Evo ga, 100% petarka. To je malo glupo, ali eto, isplati se i 5. Sad vidite 50 sa level i evo klanski naš, znači ovaj smo izgubili, ali pazite sad ovo. Ovako što je ovo, ajde donijet ćemo ovako. Klanski rat. Ovdje idemo. Tu. Evo vrsta. Ovako. I sad vidite. Znači, evo sad. Long. Jeste izgubili, pobjedili, izgubili i ovo ostalo pobjedili. Tu je i moj brat, naravno, znate onaj klip kad se snimao. Evo, znači sad idemo u jednu borbu. Inče opet se zvijem da idemo. Lovu kida pokale. 5. level, to će mi biti jedno najbolje Clash of Clansu. Znači, ja malo ću pojasniti. Treba dati 1.300.000 za 5. level, što je malo puno eliksira. Idem sad, bismo najbolje. Stavit ćemo Barbarijane, da imamo bombe.
Ok, ima tu jedan bomba, sad ću ovako. Imamo tu i tu stavimo barbare. Idemo ovdje još. Mislim, ajmo da pokušam za ovaj video 10 lajkova. Ja mislim da to možemo. Pa samo još barbarijene. Inače, ovo je moja najbolja strategija, tako da... Eto, kako bude tako. Za sad, ako bude Town Hall, mislim Builder Hall, ovo sada mislim to. Onda ću koristiti drugu vojsku ovako. Mislim da je 64. To je nice. A još jedna zvijezdica, to je to, samo neko ko mora bi. Pak mora ovako. Prvo da malo prevore na ovo oruđe. Aj sad, please. Ajde, tamo, Builder Hall. Ne, hoćemo li uspjeti? Mislim da tu je to. GG. I test se mogu, mislim sad test. Ono što je naš protivnik uradio. Znači dobili smo 90.000. To je najsnačanje. Napao sa 32 čerak 1. Ja ne čekaj koliko. Ja srađam bukvalno, ali dobro kako se ovako sad nasadate. Nema veze, ovo tela mi se sviđa. Vidite kako je raspored. Ovdje double to. I ovako. Da bi imao još jednu Hayden Teslu, ovdje bi stavio ovaj Guard stavio. Isto te gdje jednu Hayden Teslu stavio ovaj tu Guard Post. Znači, evo vidite ovako ide roster. I ovdje pusa, a ovdje mi ovo tu strani. I ovdje da krenuo. Znam da je neko će se napisati u komentarima, ovo nije nikakva bukvalna baza. Tako da šta ću sad ja? Prvo je nešto smorila. Ja ću vam se javiti kad bude barem 50%. I evo ljudi, znači pobjedio sam. To je to. Sad idemo brate. Ne znam zašto bi isto Clock Tower, ali ne znam. To bi to bilo od ove epizode. Nadam se ako ste uživali. Ako ste, ostavite like i subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!